for. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Bright, sunshiny day. Yeah. Gak boleh langsung nyebut ke air. Pertama lu Jen, lu gak boleh langsung berenang di air. Kenapa emang? Berapa? Ntar penjaga sininya nih pantainya bingung. Disangkain lu Kudanil. Gede nih lo. Nyelat diri sendiri. Lu, gue bilangin kan benar. Yaudah cepet peraturannya apaan? Nah, Umi juga. Lu lagi. Jangan langsung biarpun lu nyenggol air nggak boleh. Ngerinya apa? Temen lu pada gabung lu. Kan geleng-geleng. Bentar. Cumi. Nah, ada satu lagi. Apaan, Be? Buat semuanya yang indah-indah. Ya, ayo. Semua kudu diikat. Diikat. Apa? Bagaimana, Del? Ikat mulu. Udah peraturannya dulu sebutin. Ya, Tahu buat apa lagi diikat? Maksudnya gue ngikat lu. Ada berapa peraturan? Ntar lu gue tunggu. 1. Karena kita jalan-jalan anginnya gede kan. Ombaknya kan gede. Nah 1. Ngerinya lu ngikut ke ombak ke air. Ya kan? Bawa ombak. 2 dengerin. Gak Ntar sopan kalau lo. misalnya kita berenang misalnya. Iya, berenang. Kan kena air. Ya. Siapa tahu kegulung ke air, nyemplung ke air. Ya kan? Ya. Ketiga. Ngeri lu keseret air tar. Ya di Indonesia. Gila lo. Takut dicepretin air. Lu air aja semua. Nah, pokoknya intinya lu jangan berteman dengan air. Lu gua ikat, ayo. Kong, sebagai orang paling tua, engkong bantuin ngikat, ayo Kong. Ayo nggak usah diikat deh. Polisi nggak usah diikat, digantung. Bawel amat lah. Ayo. Nah, Apaan sih Umnya lagi? Iket ya? jangan gue. Awas gue dulu, gue gak ngikat deh. Barisannya di mana, Ae? Ae Lu jangan sini. paling pertama. Lu sini. Bukan terakhir. Kagak katanya Bang Jali Ae suruh sini. Diem. Yo, elah Tangan lu duluan lagi. Puput ikat di itu aja. Paling Tangan udah kayak singkong bakar aja. Bapak gimana sih kayak orang gila? Liatin tuh sama bule-bule. Pelan-pelan dong jalannya. Kan Gak kelihatan. Itu kelihatan. Lu mesti malu-malu, tahu nggak lu? Pakai malu-malu segala lu semuanya. Ayo diingetin jalan deh. Jalan put. Yeay. Jalan. Ya Allah. Tuh. Popot lu. Gua lipet ame ginian juga lu kecemplungin. Lagi Babe ngikutin kita, kan nggak mau. Ya udah. Mau Babe liatin orang-orang. Yaudah, Lepas dong. lepas semuanya dah. Iya, lagian Babe nih Asik, lepas bebas. Lagian Tapi put lu pakai kalau begitu nyemplung begitu. gua nggak mau tahu ya. Iya, Babe. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Oh yes, I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for.
It's gonna be a bright, sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue skies. Look straight ahead, there's nothing but blue skies. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles my way. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Bright, sunshiny day. Yeah, hey. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Yeah, now. It's gonna be a bright, sunshiny day. Don, Pul, seandainya aja lo ada di sini, kan kita kan bisa senang-senang ya. Ngapain lo tadi ada di rumah? Lagi ngapain sih lo sekarang? Coba lu Don, lu kalau ada di sini, kan kita bisa main jorok-jorokan di laut ya. Pul, Mida, Ipa, emang gue ibu yang egois deh, yang kurang baik. Tapi lu semua kudu maklumin, soalnya itu emang sifat gue. Aduh, Don, coba ya kalau lu semua ada di sini, kita kan bisa happy-happy ya. Lu coba deh tuh, lihat, pantainya indah banget deh. Aduh, Ipul, lu lagi ngapain Pul di rumah Pul? Lu apa lagi gali sumur Pul? Nida, lagi ngapain sih? Aduh, gue gak bisa kebayangin deh. Sekarang lagi ngapain, gue kagak tahu. Yang jelas, pastinya lu sekarang lagi bernapas kan? Menderita ya, lu kagak tahu di sini gue menderita, kagak ada lu semua pade. Kagak ada yang bisa gue celak. Polisa, lagi ngapain? Kenapa nangis? Bang Dodon. Emang gue baca Bang Dodon? Oh iya, lu emang bukan Bang Dodon sih, lu balon. Kenapa? Aye inget tuh, hamil laki Aye. Kenapa emang? Iya, dia di rumah sendirian. Nah, terus? Sama anak-anak Aye, yang lucu-lucu, yang imut-imut. Kayak marmut. Bukan, kayak semut. Lu mah enak ya Jali ya. Bini lu ikut, anak-anak lu ikut. Iya. Si Dodo Lipet. Sama si Belalang Tempur juga ikut. Siapa Dodo Lipet sama Belalang Tempur? Nyamumu namanya Kong Sanusi. Oh. Lu jadinya bisa happy-happy Jali ya. Oh jelas. Gue coba, gue mau senang sama siapa Jali? Lu nangis-nangis dan meper
isi hidung lu kesini dong. Gue juga bisa, gue peper lah. Gue peper. Jali.